Velika majska kontraevolucija buknula je u Srbiji pod kraj druge dekade 21. veka. To će prevedeno na jezike svih naroda sveta krasiti buduće udžbenike kako istorije, tako i poznavanja prirode. Francusku smo taman stavili na led. 3 meseca bit će lišena poseta našeg plemstva kad ona dobi novog predsjednika i sad ne znamo da li da na inauguraciju pošaljemo neko činovniče iz našeg kulturnog centra u Parizu ili da pogazimo besu koju smo dali. I to je nismo dali sebi u bradu, nego smo je na sva zvona obznanili kao oštru, zasluženu kaznu Francuskoj. Ne bi nam bilo prvi put da skočimo sebi u usta. Ne pada mi na pamet da se kandidujem za predsjednika Republike. Bio je omiljeni psalam sadašnjeg, a verujem i budućeg predsjednika Republike. Ali ima načina da se naše dovijanje i izvrdancija prikažu kao posve prirodni i na polzu narodu srpskom. Sankcije Francuskoj samo su preporuka državnim velikodostojnicima da 3 meseca putuju kudim drago samo da u Francusku ne kroče, ali preporuka nije postala amandman u Ustavu i možemo da na jedan dan pošaljemo nekog iz državnog vrha s tim što će toliko biti produžene sankcije Francuskoj. Umesto da ih u porodicu srpskih naroda vratimo na primjer 2. avgusta, to će biti tek 3. avgusta ako je to radni dan, a ako ne onda tek 1. narednog radnog dana. Pomislio sam da bi za još uvek nerazrešenog predsjednika Nikolića to bio melem da se nađe na svečanosti sa ostalim izabranim predvodnicima čovečanstva, ali bi našijencu tamo sad bilo možda još teže nego u Domaji. U kući obešenog se ne govori o konopcu. Drugo, na izborima je izgubila ćerka čoveka koji je počasni građanin Zemuna i blizak prijatelj Srpske radikalne stranke, rodnog mesta i Vučića i Nikolića. I bez obzira na nagli dijalektički razvoj ove dvojice i na njihovo presaldumljivanje u ljubitelje Evropske unije, ne bi ni jedan od njih na bini delovao dovoljno radosno na inauguraciji čoveka koji je pobedio Madame Le Pen. Polazim od sebe, kad bi ćerka mog prijatelja bila poražena, ne bih hitao na njeno Kosovo polje da tamo likujem. Dobro, otac i kći jesu se bili pokarabasili, kao što su se i odmetnuti radikali posvađali sa svojim ocem, ali neka se sa Macronom ipak veseli neko ko nije prijateljevao sa familijom Le Pen. Koliko vidim, Charles Darwin je dolijao. Njegovo životno delo biće naučno i konačno ocenjeno u Skupštini Srbije, gde je dospela slavna peticija protiv nezasluženo proslavljenog i predugo slavljenog prirodnjaka. Neka se pripremi Nikola Kopernik, kada ćemo našoj miloj zemlji vratiti njen iskonski status centra vaseljene. Našeg brata u Zevsu, Aristotela, ćemo za sada poštedeti, iako može iskrsnuti i peticija da se zemlja nanovo i za svagda proglasi pločom. Nećemo da živimo na lopti, nego na ploči, neizmernom gumnu, gde se kao u Beogradu na vodi grle zemlja i voda i gde se ravnica, to jest šetalište, susreće sa planinama, to jest kulama. Otkud sad odjednom hajka na Darwina? Zašto nas tako naprasno kopka kako je nastao čovek? Pa mojemu, čovečanstvo je rođeno i treba ga ljuljati, ali nije svima ravno do lažne države ko nam je otac. Prva se na Darwina ustremila Koštunicina ministarka, koja se pravoslavno uvredila i naučno razjarila. Malo je falilo pa da još za njezinog vakta izleti Darwin iz naših udžbenika, a da na njegovo mesto uskoči Sveto pismo. Klica otpora darvinizmu razvila se i hemijskom procesu koji je otpočela prvouvređena građanka Čolić falio je samo još jedan katalizator, a to je hvalospev predsjedničkom kandidatu koji je potpisalo 650 naših najumnijih i najškolovanijih ljudi, u retrovizoru poznat kao dekanski marš. Lista dekana i profesora pridonela je porazu Jankovića, Jeremića i druga Belog. Zašto nova kontraevolucionarna lista ne bi srušila pokojnog Darwina? Zašto nas ne bi vratila 200 ili više godina unazad i kad će vera već jednom da odnese prevagu nad takozvanom naukom? Komunizmu je evolucija bila legla kao kec na 11 i darvinizam se provukao do naših dana,
ali je sada onima koji su ropko podnosili bezbožnu teoriju puklo pred očima da stvar mogu prijaviti Skupštini. To je dakle jedna od usputnih tekovina minulih izbora. Nema problema koji se ne bi mogao rešiti spretno sročenom i ispotpisivanom peticijom. Ako ti manjkaju naučni argumenti, daj što više potpisa. Čovek je naše najveće bogatstvo, a ne istraživanje, zaključivanje, spekulacija i šta ti ja znam. U demokratskoj zemlji neće više vladati naučno jednoumlje. Skupština će presuditi i Darwinu i našim školarcima. Možda će rezultat biti kompromis, jedno polugodište Darwin, drugo polugodište Biblija, đaci bi umesto da odgovaraju na pitanja iz pređenog gradiva pred kraj školske godine samo na anketnom listiću zaokružili koje im se polugodište više dopalo. Dalje se zna, ako se protiv teorije evolucije izjasni više od 500 đaka, izručit ćemo Darwina našem ustavnom sudu i sjo. Menjajući kanale u potrazi za filmom ili snimkom kakve utakmice iz Premijer lige, u 2 navrata sam u magnovenju, tako reći, ugledao premijera Vučića. Primio je osvajače medalja. San o šampionstvu i nadčoveku i dalje živi. Kao i san da se država može proslaviti pomoću sporta. Za takve odlikaše i pobednike pobednik na predsjedničkim izborima uvek ima vremena da ih primi. Država uvek ima novaca i stanova da im se makar delimično oduži za njihov nadljudski doprinos slavnosti Srbije. Jao onima koji su se izvlačili na fizičkom, pa bi sad hteli da u domu zdravlja besplatno snimaju svoje izdajničke kukove, bolesna srca i krte krvne sudove, dok čekaju na red za operaciju. Drugi put sam lice godine, malo je reći, lice decenije, ugledao u studiju gde je mladovoditeljki kazivalo o Lazaru 2 i o Milošu. Lazar ovo, Miloš ono, kao da govori o Delijama sa kojima je drugovalo u mladosti. Toliko se srodilo sa tim oklopnim vozilima da govoraše o njima prisno i zaljubljeno. Mora da je na tren u njega ušao duh Njeugamona Valazanskava. Krasavica sa svoje strane odobravajuće klimaše glavom, kao da su Lazar i Miloš i njeni ljubimci, garanti nezavisnog novinarstva i jamci razvoja srpskog vrhunskog sporta. U jednom je se trenutku ote, i to ste lepo rekli, promenio sam kanal da mi ostane uspomena na ovo kao na vrhunac međusobnog razumevanja medija i vladara, i sad ne znam na kojoj sam televiziji ovo video.